Senengo athakunika na swihlangi swa kona. Hey. Mpundla na swivana swa kona. Kuna un'wani va n'wi kumele ntirho ku ya no mhisi kona la baraka. Hi nge vuli hi vito. Va savata le ka mina hi vanthamba. Va ku wena tjovitjo wa byela vana va hina ku ri timhisi va kumela mintirho va hayi ni le ku tirheni. Swo yini? Ni ku hayi mina hi swona sweswi. Va ku khandziya. Ni ku hi foti wena ku ha tjovitjo wa swi tiva ku ri ni mhisi Joseph. Fostere milenge yendla siyon. Pfula xilo xexo fostere milenge kata namuntlha namuntlha u na vana u le ku tirheni a tlhelo ta ka mina ku 200 ni ku tsek 200 ya wena ya chata u nga la ku ya ku tirheni se dina mkhava dita. Next two. Mikeli ku endla titi I rekere ya mali leyi nga tsemeka. Stephen. Tsemanga xilo xi twa jambu. So ngo veka rekere jambini xa ngoka phela xilo. Mo vona gents na condom mi nga yi tirhisi n'wina mi tirhisaka ti condom ku na vuvabyi bya condom. Loko nghenisa condom ni u yisa ndzeni ku na mafurha ni tshama ni vulavula hi rito ni ku muna xi va rito leri xi tombo hi wena u nga n'wi byela nsati wa wena ku niki xitombo u ta ni solela wena manje n'wina mi tirhisaka ti-condom gents mi nga ha tirhisi swilo sweswo mo yi tshika yi na poison mafurha lamaya loko ya salela ndzeni laya ya endla swilo swin'wani swa minyokonyoko vo tlhela u ti xixitela ndzeni wo swi komora wo ti xixitela laya it's nothing ende xikwembu xi swi lava se hina hi nga na vuvabyi lebyiwani hi tirhisa yini condom wena u nga ri na byona vuvabyi lebyiwani u nga tirhisi condom hikuva yi ta ku tlulela ni ya byi kuma na u ya byi kuma swi vula ku wena a wu tshembakali nsati wa wena loyi a wu nga n'wi nyika khwiri u nga n'wi nyika khwiri hi condom manjeni wa u tirhisela van'wana ni ku vutisa nsati wa wena wa swi lava jola a nga swi lavi ni ri wena wa swi lava a jola na a ni swi lavi manje wa u jola na nsati wa mina